number link to tashi delay and yesa shwejila tale chinda nibe ki tari nisagu chinda sumbe ki tari chigli ya XDYSA moon god ki goti wall ya thaptu chidus tanda DYSA ground la ya ani dus goti na sha ani shena thaptu dira chushu nangkhe India best dancer ki winner thapkhe samarpan na re India best dancer ki Nobu Tamang Sushmita ani dagana sinyera jingi sheba karma sheba la re Kolkata ki shema tharje Suswati Malik tsebe ani ngara dos jushu cheyu ani moon god la shungye gi nede gi Philippines da yongla ya bugyurai ani chinda nibeta ni tsagu ta chinda sumbe gi chechile ya mimang khamama pheni gyapyo na tujiche. Hello everyone, this is Nobu Tamang And this is Sushmita. and there's a very good news for you all. और गुड न्यूज ये है कि हम दोनों आ रहे हैं मुंगोद में 29 फरवरी को XDYSA कंसर्ट में जहाँ हम दोनों परफॉर्म करने वाले हैं लाइव एज अ डुओ भी और एज अ सोलो भी. सो या बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. सब लोग मिलिएगा उधर. जरूर आइएगा, can इसमें have मत fun. करना बिल्कुल भी. Yes. So yeah guys, मिलते हैं जल्दी. 29 को.
chick, 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 cherry pura y kuna girl show. Lassi mala, ni, cherry pura y kuna girl show. Lassi mala, chick, 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 cherry pura y kuna girl show. Lassi mala, ni, cherry pura y kuna girl show. Lassi mala, chick, 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 cherry pura y kuna girl show. Lassi mala, ni, cherry pura